panagot natin naroon pagari. Panindahan na rusok, magpapagal na mo. So, jong-jong no kami po parang yung punta si Mataraja, si Baramata, rap no, ang kaburunan. Tarung mo bima, po parang ni natua-tua, naong dimolo sa urmatuon. Mga rani mahamura dyan kami, asa kamuro namin pasalang kadelantiya mura dyan. Gabi matutu akub minahuas. Mauliade ma parjolo di pasaha rohatta tua matta nomor 2 di bata dohot situan nato di partikian na dumengganon. Amang bonani hasuhuton bison takas do di pasahat kamu tuhami turajan di pademu ima pingkasati pingga panupunan rap dohot nasaisina. Disodo parboy pir parboy seribur-ribur hatane na dua-dua nama dok pir main na poki bahu-bahu pasalona pir batong todini pinopar nidamang naung sauruma duon luju-luju na ngakapangomuan disodo muse ringgit sidio suara natinopan nyamat tapa maret tata sebalas rohani ama sikohi rohani nataraja hatane na dua-dua nama dok asa pinati kau gujur main na tutopi kitarian tu dia biar tong mangalaka saluhuna pinopar nida mang naung sarunga duon disimat tong dapota persaulian disondo debatiar debasirarau deban namauliate pita-pita nami tuamat tanah mertua debata tiar matong panomosna di pasu-pasuna nasumurungi di binopar nida mang naung sarunga duaon suak songoni nang dihita saluhuna hata nina dua-dua amak kasuhuton amak dokon tuak main na bernaduluk martukot to siala budi na pinukan yo puta na berjuluk imat tong sihuton siap budi jalaina natapa masa diari na duminggan diari na ulion jadi asa dia malakakna amal kasuhuton dia mau dongmah dia mahatana dia manidokmah tarias sopanumah silo putih kami mau liate Manuko matuto pa din namin ito kami po nakasuhuto pangkas ko nakin umasahan kami debantiya asa tiar matuto mula umarsunod ima o bakato na tuwa-tuwa yudong ni Ngaluna adora sopa namin kami ano na namin bulat tapu maduro tuluan ni Gurumta mau liate ma muna tuhami raja ni pande ima namang ulah sarunga dua tu damang naung sarunga duaon hata ni na dua nama dok balgam ni natong tiang iruma ubalgam na tiang isobo munga mamora jalagabe damang naung sarunga duaon tugabe na tumura nama tong saluh na pinopar na akan na uposo amak kasuhuton nami mangiduh kami partikian asa hubot kami jo ima sibitu lili sibitu kodang dalam dono lehilik pangiduan tua mata nomor 2 di batana somaralo tu patingai anggia atong di patiur ulah dasyan nama muka sahat tu nama buan pakai ni damang nang saruma duaon tu tubuh napa sogi tu inganan na persatok inane aku panortoron anope pasadong nami tu hamu martangi tangyam mahita amak kasuhudon nami mau liate
Sadamima tu somajo damang mau lihat ba abang pandai dua di bulan tamu dua di godang tidak tua asyik baru hanya mata di bata atau saya sama mata di bata saya sahabat dua satu huna tu pemparan tidak tua waktu habis satu huna pemparan yang putar si mata raja si mata dohot beruna si jauh terabe alamat bulan dan awal lima bulan dan ada di toko di bata satu huna baik damang ma godang mula-mula Damang gedang mula-mula barang sebut gedang sobat tu amat tanah martua di mata. Damang kodang sobat amat dari mata, baik damang ma kodang lihat-lihat, asal lihat perhorasan, lihat pangkabian. Jadi mengalian mandau tu saya bilang ma cukup betul lihat ya. Allah tapi.
Asyik marohanya mata de madatong saya lihat mo perhorasan lihat pangkabiat sa luhod ng pitoparan nila tuyo sa habang niya manta na bartuwa nila. Allah niya mang pade nami bayang damang paggodang sitiyo toy laos na huktong mga tuha sa hatanay. Bayo mo. Jadi pinasahan na to kita sa luhod na wala cara mahita kung